Сначала приглашу первого бриллианта Кыргызстана. Да. Айнагар. Солнце. Этот человек, когда я приехал первый раз, она на русском вообще говорить не может, не могла. То есть она стала здесь богатой, здоровой и успешной, не зная русского языка. Но она не пропустила ни одной презентации, ни одного тренинга. Она ходила и смотрела глазами, где-то что-то спрашивала. Понимаете, о чем речь идет? Сегодня она русский язык, скажем так, более-менее понимает, но пока еще сказать не может на русском. Но она будет говорить на русском. Но сейчас она вам расскажет на вашем языке, что ей дала Академия. Расскажите, куда вы путешествовали, что произошло у вас в плане здоровья, что у вас в семье, как к вам относятся люди, что вы делаете для людей, какие у вас результаты по доходу. Вот давайте с вами, друзья, сейчас послушаем эту замечательную женщину. Kırgızstan. Men bu mümkünçülükle men dен соолугум аркылуу келдим. 4 өлкөгө чыктык. Москвага, Казакстанга, Дубайга, Кыргызстанга өзүбүздүн. Дагы ойлойм, алдыда көп нерселер бар. Муну мага кызым YouTube'дан таап берген. Мага да кызым, ата сиздин ден соолугуңуз керек мага деп заказ берип, биз ушул продукцияны алып ичип, мен 3 капсуланы ичкенде 3-чү эле күнү мен бутуман мындай караганда тике тургам, ден соолугумду оңдогом, жүрөгүм оорчу. Экинчи группада инвалидмин, пенсионермин, суставдан оорчу, баса албай келем. Азыр мына 1 жыл болду, Кудайга шүгүр. Бир да оорум кармай, жакшы, аябай дегенде канча менин артымда адамдардын канча результаттар алышты. Бул жерде мүмкүнчүлүктү бөлүшүп эле, результаттарды бөлүшүп эле иштесек болот экен. Мен алган ошо 1 жылдык доходум $65,000 болду. Неделя сайын бири $3,000 чыгат, бири 2,000. Аябай аз чыккан 800. Мен бул акча чыкканга деле өтө сүйүнбөйм, Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр дейм. Ден соолугумду оңдогонго, эме акча мындай караганда өзүнө түшүнүп экен. Бул жерде ушул артымдагы адамдарга жакшылык кылгым келет экен. Артымдагы адамдар результат алганды ойлонот экенсиң. Результат алып эле ушул бизнесте Кудайга шүгүр жакшы кетет. Иштесеңер болот. Мындай мүмкүнчүлүктү кетирбешибиз керек. Айрыкча ош мага да жагат. Биз дагы жайында келгенбиз ошо. Мен дагы таанып көргөндөр болсо керек. İşte yine